ngangikhona mkhokheli ngesikhathi senyanga yezulu eJudiya ngaqhamuka enye insizwa yakamkhize yayiseyikhulumela le nsizwa le manje ukuthi kwenzekani le nsizwa le yayisonta eSt John's ichibi ke le ngisho nje le ndaba kuphela uma lo baba enikeza ithuba kuthiwa ngasenyanga ezosikhathi akhulume emkhize kwenzekani uthi lo baba lo waphathwa isifo wayesebenza la kwaBhele empangeni yasebenza ke empangeni uma esebenza wasegula ngaso sikhathi leso ngakholela izinto okuthiwa ublue card bekusoka ama unemployed card manje ngakuthiwa ublue card ngoba ikhadi lakho lali blue ngaso sikhathi leso kathiwa thatha leli khadi lakho liyolifaka lapha yakandaba zabantu ukuthi le mali ezophuma la uyiphilisa ngayo ngoba thina sakwazi ukugcina singabelungu thatha le mali wathatha le mali ke wahamba wayobhalisa lapha kwandaba zabantu waqala ke wathi le mali wazama ukuthi ayiphilise vele wayiphethwe isibindi mayiphethwe isibindi angafo noma yinini bathe bodokotela phela amanye amasolithi singcono sithembe noShembe bona bathe bodokotela nje kuphela uma ephethwe isibindi wase yagula ekhaya wase yashona uma seshonile uthi ngenkathi eshona wasehamba ewumshumayeli ebandleni lakhe leSt John's noma ichibi uma sehamba uthi wahamba wasefika endleleni wabona abantu ababili bexoxa omunye mingapha bayaxoxa babili labantu la bayaxoxa kodwa ngesikhathi eqhamuka lo ongapha senesokudla wavele wangena eceleni ngapha nalo wangena wena wadlula phakathi uma sehamba uthi wezwa izwi lithi hamba Mkhize wakamkhize wayikhuluma hamba Mkhize wasehamba uMkhize kasokuthiwa Mkhize uyamazi uJesu na wathi yebo Nkosi ngiyamazi kathiwa hamba Mkhize yayindaba exoxa uyena eJudiya uma sefika lapha phambili kathiwa Mkhize awubambisa isandla sikaJesu uthi wafica izandla zimbili esinye singapha komgwaqo esinye singapha simnyama lesingapha simhlophe wasesidumela simhlophe ngoba phela akekho umuntu ongathi uJesu umlungu naye wadumela simhlophe wabuza futhi umbuzo uyamazi uJesu Mkhize na waqala wadideka ke manje wophela usiyamazi uJesu umhlophe usazi kanjalo vele kathiwa Mkhize awubuye kulabantu ababili wafica endleleni ngabe bexoxa ubuze kubona wase uyabuyela ke emuva uma efika lapha uyabafica sebebathathu bayaxoxa uma bexoxa sebebathathu manje akabazi labantu uma bexoxa lo munye wayegqoke ingubo emnyama enensepho emhlophe esifubeni wasuyambingelela wathi ya Nkosana uthi uMkhize wavuma ngoba lo wathi ya Nkosana ebheke kuye kodwa igama ethi Nkosana ayengalazi kodwa wasevuma ke wathi yebo wasithi yini ekulethe la emhlabeni la ezulwini wathi naye ukugula isibindi kase kuthiwa ayikulungile hamba naye inyanga yezulu isayikhona sosikhathi leso ngoba ngithi ngama 80s ngosikhathi leso ngama 80s inyanga yezulu yayikhona iphila ngokwenyanga bathatha inyanga yezulu hambe naye base bayahamba sisela ngale uma befika ngale inyanga yezulu bayathatha ugqoko alisondela la ugqoko lunesibindi esinyakazayo yasivele iyavula lapha esifubeni sakhe yasivele ixhoma lesi sibindi lesi kasokuthiwa phuthuma kanje emhlabeni uyabona nakho useyangcwatshwa lapha nali ithuna lakho liyambiwa lapha phuthuma ungaze ungcwatshwe ungaze ufoke emgodini ngoba uzophila emgodini ungavusavuka le ndoda ke yasiyaphuthuma ke yathi cha ngoba umoya wakho uphume ngengcwane wena ke ungabe usangena ngengcwane zama ungena ngasemathini onyawo ufuna uthinta amathe onyawo phandle amathe phela phandle nendawo enyaweni ufuna uthinte lapho uzophapha isidubu bazovungeka usangcwanya eva lokho ke le ndoda yasiyaphuthuma ke uma isivukile indoda isiyakhuluma ke ithi iyababiza bonke nje ukuqeda nje iyababiza bonke bayasondela uma sebeseduzane ngophela bayabaleka sebeseduzane ke manje uthilo baba kaMkhize cha ngihambile emhlabeni ngibona indoda le ndoda lemnyama ngebala inde nomzimba omncane ifaka ingubo emnyama bese uba lensepho emhlophe yangibingelela kukhona enye beyivunule ukuthi manje inamehlo ahlabayo mayibheka nje kuyagqofoka lapha ekubheka khona
Ukhona okhulumayo ke la kulamakhehla lawa la emngcwabeni. Ngenkathi athi ngibona indoda emnyama egqoke ingubo emnyama lensephe emhlophe ukhuza uAmen omunye oyikhehla la. Emva lokho uthi ngibone nenye indoda ivunule kodwa amehla ahlaba ngathi ukhanyisa ngethoshi mayibuka exhophayo. Ikhuza uAmen lensizwa. Uthi ngibona omunye futhi. Omunye nje ulokhu esmile nje lokhu ehleka nje. Ngimbonile naye. Uyena ke futhi ongifaka isibindi. Emva lokho ukhuza uAmen lelikhehla leli. Base bethi wena wakhuza uAmen uyayazi le ndaba ekhulunywa lo osanda kuvuka. Uthi lo hayi cha ngiyayazi ngoba umqalo wendlela lo omunye yilanga bese kuba inyanga yezulu. Le nyanga yezulu futhi uyena besinayo emhlabeni. Bathi uyabona ke amanga ke lawo nawaqala amanga abantu bakashela. Amanga ke lawo angaba kanjani emhlabeni aphinda abe ngale ezulwini. Kase ukuhlanganisa imali ke. Kashayisa imali kahanjwa ke sokuyiwa le manje ebuhleni. Uma kufika ebuhleni wathi eqhamuka bafika nje inkonzo singenile inkonzo. Yathi inkonzo dedani nangu eza umshumeli wami. Eza. Bathi seseqhamuka phela usondela ipulpit. Wathi mnikele umbhobho. Awuke uxoxele la uthi sike sahlangana aphi mina nawe. Awukuxoxele laba nje imphuphele sike sahlangana aphi mina nawe. Waseyiqala indaba. Walithathani ngithathe nambele eoffice mezeli incwadi umshumeli wami. Uma sekwenziwe lokho usebuye emsebenzini. Uyasebenza lo muntu lo. Bafike belungu bayabuza. Wena phela ngoba phela vele kuthiwa ufile certified debt uhlolwe ngodokotela ufile lo muntu lo. Kanjani pho kanjani? Hayi basebenza ngahambe yohlolwa futhi. Uma sehlolwa kuyathola kufaka isipidi esisha. Kuthela isipidi si fresh ngendlela uthi singane sengane sandokuzalwa. Ngendlela fresh ngakho phela ingane sandokuzalwa iguli. Noma ungayenzana ungayenza kodwa fresh nje noma ibona ingane ima encane inhle nje ayinankingi. Maye naye futhi nje isipidi sakhe fresh kakhulu. Batho odokotela ngeke. Ubani owenza ngisho noShembe. Hayi. uShembe uyabadida abantu abaningi. Yasiyaqhubeka le ndoda ngigcinise khona ngithi ngaku 2006 ngiyibona futhi lapha eJudiya. Iyephilela nje indoda. Amen. Ngoba waphiliswa uShembe. MawubuShembe uphephile mntakathi. Masi nawe la enkonzweni unganyakaza mntakathi. Ungabusanyakaza nje ngoba manje mawunyakaza la ngenzeka la emhlabeni zothweni zokuphazamisa emoyeni bese uyafa. Abantu abaningi phela babulawa ukucasuka. Akuphile nje njengomdletshe nje ungangithinta kanjani angicasukile. Ngivele ngihambe ngathi akuzwanga ndikuzwile. Ngoba mawuthi kancane uphatheka kabi uqinisa umumbi noma sikubuka. Phela ukuphatheka kabi ubuso buyagoqeka. Gcina ngathi nje into ungayiqondi kahle. Ngenxa yokuthi sonke isikhathi wena uphatheka kabi iyeke lento le. Khona abantu abadaliwe nje ukuthi umuntu umsebenzi wakhe ukuphula imoya abantu. Bayeke yona yokuJehova nje ubulaze uNkulunkulu mntaNkulunkulu. Bambele nje uJehova, bambele unyazini ngoba khona impilo onyazini. Noma abantu bana uyabona nje uShembe kuyimanje nje ngithe ngiyagcina. Wenza into enkulu kabi uShembe. Abantu ngabona nongaboni bebele kubekhuluma bathi hayi ibhakabhaka liyawina la yokuShembe. ISundowns yawina yokuShembe. Kavele kahamba iKaizer manje. Yafika yacela bukhoma. Yathi iKaizer wasicela kuwe nathi seyiminyaka eyi10 manje kuthola lutho. AboShembe noshaya iSundowns niwina indebe. Hawu. Kwenzekani kwenze wonke umuntu baze bathi thathani iremote yebhola kuShembe ukuze siwine. uShembe uthenze ngomlomo ukuthi hayi no kunani. Phela kanjani? Manje kwenzekani ke ngoba uShembe uphethe zonke izinto mawuthe wababheka entweni esandla sakhe ngoba laba kumkhize ngesikhathi umkhize sebemfaka isibindi. Uthi umkhize kwenzeka le ndaba ebhale lapha ukuthi wababheka entweni esandla sakhe. Uthi umkhize wabuka la inyanga yezulu. Yathi umhlaba wonke nje hayi mhlawumbe eSouth Africa kuphela. Umhlaba wonke uthi wawubona la esandleni sakhe. Wathi phuthuma yabo usuyangcwatshwa la. Wabuka la wasephusha wathi lapho usuyangcwatshwa ke manje uyabona mawenze efonini yakho isithombe mawusizuma usinweba kancane wamsondeza wabona wathi yabo usuyangcwatshwa manje phuthuma emkhombisa esandleni. Inkosi sinikuzwile. Amen.